Ole, mizo fight game channel milo thir sak thri tu di zong ama sa in zo vain chibai le bekula kan hala le ma UFC 330 chu zo felani vela ta main event ta tun din huna UFC welterweight fighter thaper ta pahnian ni tia chal ngam te in sura yen garian Islam makhachev kok ren hi shreng holawin octagon ka chua son lawang tia alo soi to na te tin Islam makhachev ngai point yen gari hi round thum chuin ka finish sang tia alo soi to na te chu muzo lo ve maila welterweight huanga fighter pahita in sual kan muzo ta ka the gesan fighter Islam makhachev an Jack Della Maddalena nia UFC welterweight champion an hi tanga thariat na akol lai ke som sari pret in dal na huanga kong ren ngai hlut UFC welterweight champion kong ren a shreng non lai ngai mai fight fans an kan han mule ta ania ro puinarama Islam makhachev hi aleng chunjom le ta zel tin kan soi bel chho theile ta ola fight munom kan muna UFC 330 chu ian soi kai chho vele tan ngal mai don ango kaini ramlama tukin jingkara nei zo tak Philadelphia muna UFC 330 kan end fight munom tak koma thara September thla Alexandre Pantoja ne nine machan tur Joshua Vanan a UFC zin kong masalama alo ne to lo Charles Jordana chakna chanlai melte tin preliminary card danga Jeremy Wilson Ali Man masanga mimasa ta mel ang mai apuni tia fight fans tan an shed lar MMA Kyrgyzstan fighter Oral Bay ne performance of the night bonus adon thute kanan shed chautak nuwa main kata fight tran nania Brazilian fighter Edson Barboza UFC lightweight Khabib Nurmagomedov te Tony Ferguson te Justin Gaethje te lightweight fighter shed lo tak dang te lo machon to tu Edson Barboza le Argentina fighter Eston Ribovic te in machon kan hubok khania Argentina fighter Ribovicson fight tran atanga around na Edson Barboza knock out le taxia chuan UFC octagon chunga UFC mi khwalo tak la lightweight fighter shed lo tam tak lo machon to tu Brazilian fighter Edson Barboza retire lai dekha kanan mu chho bok ania octagon chuata nukul tun maya Edson Barboza an hun aman mek laya UFC 330 amunen tu mi puin standing ovation anan pelai han mu lezel taka phei ka chuan he event shit reng to tu le lotling tak ani do ne ti te po soi kai chho thei ani zia te po kan mu chho ani baka middleweight in alna fight mu nam tak maya Mansur Abdul Malik pian thatak le fighter ko thlak na Dustin Stolfuchan ane laite kan han mu boka main ka thoni na Mansur Abdul Malik le Stolfuchan te fight zat thizong mu nom atling boka performance of the night bonus po andong hial reng boka ni tin UFC 330 main ka fight thumna American fighter Jalin Turner Brazilian fighter Muay Thai background nei tra Brazilian Jiu-Jitsu TMM boxi Kawa Fernandez rin lo tak maya knock out lai te kan mu chho nuwa ko main event mai so fighter Mackenzie Dunn le Jillian Roberts niten UFC strawweight champion kong ran an in chu na fight te poka kan mu chho le boka grappling nei tra mai so fighter pani te mu around thum na thlangin strawweight champion ne lai Mackenzie Dunn a chung nong zoka around li na le around nga na Jillian Roberts na ran kang vele he chuti rolin around nga na top lama Mackenzie Dunn buan chawlek lek tu Julian Roberts ni hian around khat dang han ombele setin du thu te po asam chho ngai na rin ama ma se around ti lama chung nong jok Mackenzie Dunn in UFC strawweight champion kong hena shen chun zom lai te kan han mu chole te zo kania UFC huang chunga mai chelam in elna Brazilian fighter Mackenzie Dunn in UFC strawweight champion kong hen asheng lai kan muwa Mase UFC Women's Division tania mek munom zoka khai chok le torin fight munom takera min hlui lawani tero chiang takin kan mutal thung UFC 330 main event fight ton ani chho vele a Brazil lama rai tak training na ya UFC 330 main event ta Islam Makhachev ne tuma fight nei torin yen gari an phule tha thau taka octagon lama pan lai mel kan muwa Islam Makhachev an octagon aron lu vele nuwa tundin huna welterweight huanga fighter thaber te pani fight tran nani ta fighter pani te
fight tran atanga round khatna Islam makhachev ron chung nung ngala makhachev an welterweight a fighter tha danglam le ro puizok ni chungin yen gari hi ron machanta nin kangai man hial round ni na a signature left kick ngai mangin Islam makhachev an fit duk le insist thumzat mai sang yen gari peta chuta rang takin yen gari thau chuak le theitung yen gari pet thlu tu makhachev an strike kan nei tam chun zom tura kan ngai chau mek line round ni na tok lam le round thumna Irish fighter yen gari an strike le naron nei tam jok thung peka round khat na le round ni na makhachev an lama se round thumna le round li na hero yen gari an la ve thung round thumna tok lama Islam makhachev kon arom Khabib Nurmagomedov le Javier Mendez aten Islam makhachev an hena nortama strike nei nem torin an shil lai kan mu ba ka round li na top lama Khabib an last round hi irlak ngai tia Islam makhachev an hena a shil lai han mu le zel ta ka phe ka chuan Khabib le Javier Mendez te pokhan Islam achunga chak tura rinal lien tak kha chiang takin an nei thei bik lo ti kan mu chiang viawa ke som sari huang nelna Islam makhachev an opponent te a sop do vek thin khani bera welterweight a ero Jack dela medalana ama chontumin buan ne view ma se yen gari welterweight a tun din huna makhachev ti lawa fighter thaber a soi thei ni mega yen macho gari laka ero aduangin poi tamak khoi thei mi lo chuti hnekin makhachev an round ni na yen gari left kick manga pet fu ba kha a mel le mai apo lian thamin makhachev an yen gari laka engma athlen lawa just score manga round hi ve an lak nuwa lo thon amin Khabib le Javier Mendez ngai te po makhachev an asiam man hial khania ma se ne na chang tur chon around nga hi ilak ngai angai tia Khabib Nurmagomedov an ashil angin round nga top dona yen gari a take down thaile tairo makhachev tan result danglam atling thei ta thung fighter panite fight zo imne ne ma jason mangin Islam makhachev ka chak zo ka puan chu ani ngai meya ma se fight fence he fight hi kan du thu sam fight ani chem tiro zona lian tak ani chhomek zona om thei chu ke somsari huang nialna Islam makhachev ain tundin mun ke somsari pret in alna welterweight lama Islam makhachev hi fighter thazok ani chem ti te po a om thei tanta ke ka memel ngai dan chuan Islam makhachev hi lightweight a om lai khan fighter thazok ani ti ngai dan lian tak ka nei zoka a chan po Jack dela medalana a ne no Islam hian atak sa la engkim a physical ama salta thlengin ama rawa a that jok thu lo choi to nei kha kati chung khan tukin jing karin sual kan hmuah yen gari laka round thomna to lama a ha ajeta ka kan hmulomin karinga a guess out lek jok ani lightweight a ha thailo angmaya a cardio nei that angkha welterweight kong hren hum hima yen gari ne na in fight tum hian Islam makhachev hian an nei ta che lo ti te po sei kai thai ani ta chuti rolin a chak lo zoka tangma se yen gari ero around nga na tlon thleng point a ha lai melamo a mela danglam na lian tak kha kan hmulo thung round nga azo fel no round thum dang po lo ma se fight chun zom zel thei turin yen gari hian thaina lian tak ala na ya cardio po hila thaviau ani ti ngai da thleng point min puttir man hial ani lama UFC welterweight tun dit muna Islam makhachev han ne thei to ber turangai yen gari mek point ama rawa fighter tha ani zete fight munam tak min mu lai te makhachev take down laka inveng zok thai ani zete kan mutel na chong apoi mo ber ero fight result ani miawa Islam makhachev fight a chung nung jok lo tura bai seina train khatin an lo nei to han chung nung lor lak na nei lo ma se Islam makhachev ero UFC chanchina fight a thaber te jinga soi kai reng to tu Islam makhachev kha ani miau maya he dage san fighter Khabib pa zertina hoya silent chho hian UFC weight division pania champion an huwa title defense nei bokin record ro pui asiam pet le ta ni yen gari ne tu Islam makhachev hian UFC pound for pound ranking a pakhat na din nun lo chunjam zel hi a phuwa tin makhachev laka ne na chang zo lo ma se pound for pound ranking a yen gari ngei po hian lan ve hi a phu li ani a chan chu arman saraken ta pound for pound ranking a hming a chuan thei chuan he UFC welterweight fighter thaber da tu tia tun din huna chhal thei ni mek Islam makhachev hi omlo di ta se welterweight champion kong hren a sheng to hial mai thei tia soi kai thei yen gari that zia hi fight fans kan mu miau wangani yen gari an UFC welterweight champion de turian thei na sang tak anei meka tun din huna kum som ni pare ta upa chau alani bok nan
heng along ne to Carlos Pates baka tundin mun welterweight undefeated record nei lai tun tuma backup fighter Michael Morales te po hi yan gari hian machon se result lo thon tak chu min pek arin lawa chu tian he kin UFC welterweight fighter dang te chu yan gari hian ne kan la ring vet lat jok peka chu ti rolin na lo ne to lo safkat rakmana varan kele hun torero thil chiang alani lawa rakmana firon kele ta se yan gari ne na anin machon non le na fight po mu achak oma aliam nei nuwa rakmana firon kele ta se eng angchia fighter thange alani ti fiana paltlang lawa title sa thi UFC lam chon an pek arin amlo ta zel bok nen yan gari hi so that this fight mangin rakmana falaka lautlom to ma se in pu chakna tha nen kan mu zo ta ga islam makhachev machon dana ero yan gari hian in hliama chol wang to safkat rakmana fanen loin machon non ta po se ne na achan to mai zok ta bo kan ding tel boka lelama islam makhachev falaka angai po chak result nei chungin soisial na te han nei ve bok mai la tundin mun UFC welterweight contender dangte hi chuan an ne mai rin na kala nei lo chunjam ta zela heng Carlos Pates te Son Brady te Leon Edwards te Belal Mohammed te ho po hian islam makhachev falaka ne na an chon thei coloring zawh ta chi lawa chuti rolin makhachev machon tura fight lo thing UFC lamin siam antumani chuan tundin huna chaklo la nei lo Michael Morales ne na an fight kan mu chho te po kan beisei lok bok thei ome eng po ni second soilon tak ang khan UFC pound for pound ranking a pakhat na din hun lo chun zom tu islam makhachev fight munom le fight do puilu to kani han ti turangin insual munom tak men hui lo ma se god debate ero hming soi kai chho vezel to po angai chho ta zela a chan chu UFC chanchina fighter ro puyan Anderson Silva record ran khum thei tu ani mai pialama a chak lo zo ka atang result diklo ane tia kan lo soi to ang chi John sale Alexander Gustaf santain suala soi lo tak maya chak turarin lo zo John Johnson chakna a chan lai te kum sang ni som pathuma George St Pierre le Johnny Hendricks te in machon tuma split decision manga sei sel lo tak maya chakna chang George St Pierre te ngei po ahun lai ka chon a han sei sel kha kai view ma se tun huwa ero UFC god chungchang soina anming soi kai reng fo anita hetiang ni le zel taka phei chon ama chon fighter talaka tun thleng maya chumi tum memo khami tum khan achak lo zek reng sia Justin anti chakani tia tun thlenga soi sel la kai lo islam makhachev UFC god lisa aro pui berta jinga amhing kanna lam chho tam deuh noinarin amta ole engpo ni se emichin hi tun tuma UFC 330 tukin jinga fight nei zo taka ka video ron siam thei chin chu nilere phot mai se kan video danga emi chungchang kan la choi thei lo fighter ta lo chungchang ta la interview na angchi te po arem chan chuan ron da chunjom le kan tuma tin combat sports huang ani emo football lam po ni se kan huang kan on zau zel do na ka video milo ngai chang thin tu ten ka next video te hi milo ngai chan chunjom sak zel torin karan som chunjom ve la bek chu ni eng po ni se mizo fight game channel milo clear sak thin tu zong in zawainin hun man nuam la bek bula